Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule India le China buena ang thavin Mizoram le Assam ram ri buena hian rehuna nei doni na lang lava kan Mizoram sarkar malak dana hian kan lunga oilo tlang ni ina langa kan soifo thin nangin China ang main Assam hian aram then omte ngei lava ram ria buena nei pui vekani heti lai hian Assama Harmuti Range Forest Officer chuan Arunachal Pradesh sa Papum Pare district a Belo Lorale Bukale Gumto Thingklang kho a cheng te chu Assam Forest lena omapu in son chuak turin a hriatir hi kar liam ta ninga ni khan kho rang mi te hi pe kan nia ni som panga chunga in son chuak tur ti an ni he thil thlengwang hian heng kho a cheng te po an chi ai pha hle Assam Forest official ten hriatir na an pe ka hian heng kho te hi Assam Forest Regulation 1891 Amendment Act 1995 bo chia a dan lawa Assam Forest ramlua an pu ani hriatir na pe ka tangani som panga chunga anin son chua lo chuan Forest Department lam chuan chua tir turin ma an la dona har satna le buena omani po in an mo phorani to lawang ti in an soi har satna le buena omani po in an mo phurna ani to lawang ti in an soi heti lai hian Assam lamin in son chuak tura an ti khuate hi Arunachal Pradesh ram chunga om vek an ni All Nisi Youth Association ANYA chuan hemi chungchang hi Assam sarkar soi pui thuai turin state sarkar an ngen ni som panga nuwa Assam Forest official ten dan kala Arunachal Pradesh ram china cheng te nor chu an tumani chuan boruwa ka thalovin a buai chhodon hle ani anti Assam Forest official ten dan kalle tharum manga Arunachal ram nei sakan tum dan chu an dem thu so in ANYA chuan ram ri chungchanga state pani te chuan Supreme Court thu pek chu an zom turani ati Assam lamin an ram chin ya an soya tanga chuak tura an ti te chu man laya tanga omto nefa adin ma atanga omto an ni thuan soi All Arunachal Contractor Welfare Association President Nabam Akim chuan Assam lamin hriatir na an pe khwa a cheng te chu lau thong taken an ommek ti soin Arunachal hian China le Assam atangin kan ram min nei sak an tuma wangin har sanna kan tok fawani ti in Assam official te chuan ma an ron la ani chuan tual chung mi te chuan an ram ven himna turin an thai angin an lo beilet ngei arin thu a soibok heti lai hian US Indo-Pacific Command head chuan United States le atho puiram te chuan China sipai chakna lama in lalian zel ma chon turin chet la ka ngai thuan soi Admiral John C. Aquilino chuan America chuan Indo-Pacific in hong le zalena omzel thainan ma an lak zel tur thu Halifax International Security Forum na ya soi Chinese ten enge an soi kan enfi angai President Xi Jinping chuan a sipai te chu kumsang ni somni pasaria United States ne na military in pluklang man turina ti ani ti in Admiral Aquino chuan a soi US le atho puiram te chu international waters a thoklangin rang taka chet la thei turin anin rin renga ngai ti in a soibok tun na ya Chinese military te chuan Taiwan thliarkar bul na ya indo thlona an tir lut fawa Taiwan hi Beijing in arambung anga a chhal tlat ni in tum tam tak atula ni chuan tharum mangpo au mai tur thu a soi to thina ni Karkalta Khan Chinese Coast Guard long te chuan Philippines long supply phur South China Sea tui pui in chu la ya kalmek chu dangin tuin an thebok China chuan South China Sea pum pui deuh tho aram anga chalin hei mai ba ka hian sual pasari lai chu missile protected island a chua in helai bialvel aram anga a chalna atingat zual zel bokani President Xi chuan foreign policy khautak na in military wing People's Liberation Army chu ati chaktial tial boka United States ti lawa khovela military budget na ilian berni in submarine stealth aircraft le ballistic missile nuclear warhead kengtel theite asiam mek bokani ral thuam siam konga ma an la chaktak zetani ti in Admiral Aquino chuan a soibok US le atho puiram te chuan Indo-Pacific tui pui zalen le in hong free navigation le rule based international order om ngei theinan ma an la vezel thunga US malak na hnuaya hian Japan Australia le India te po telin kuat ti in an thok hawa kuat hi China in helai region thunu na tumna chawlet na anga ngayani
Britain le France le ramdang te po in Indo-Pacific region an ngai ven na sa thar zuala a che vela ramdang dang te nen joint military exercise an nei fo bok kan veilu le zalen kan du na hum him tumin kan bei meka heng te hi tun din huna der thong takina om meka ni ti in Admiral Aquilino chuan a soi bok zalen le in honge mi pakhat thuna ina le in khar Indo-Pacific hian khoi nge adu zok ti in Admiral Aquilino chuan a soi Halifax International Security Forum hi kumin nen kumsom pathum ne na ni in Western Democracy Ramatangin Security le Defense Official te fuan khom na ni in Halifax Hotela mi zathum velten khun khan taka soi ho na an nei thin na ani US Vice President Kamala Harris in US President thunei na chel US Vice President Kamala Harris chu mai chezinga US President thunei na chel ma saberani ta Karliam ta zirtop ni khan US President Joe Biden chuan ain entir na colonoscopy ati na him hlumpe kani chunga tan President thunei na chu Vice President kuta hiana hlana Harris kuta hian US President thunei na hi dar kar khatle minute somni panga chungom mana Biden hian aron har thatle nu anram huna inrin ni chommadar som pakhatle minute somni panga a duty ala chunjom le ngala adin hun po athani in a Dr. Kevin O'Connor chuan soi kumsom nga pasari mi Harris hi mei chezinga US Vice President din hun chel thei ma saberani kan hriat angin COVID-19 chuan Europe ramatuam thar le meka vaccine la du lo le kho khirna du lo mi singte lan pung khoma buaina achuak na sa hle Netherlands sarkarin COVID-19 hrileng wanga kho khirna asiam thar le du lova Karliam ta inrin ni zana hak khopuya lung oilo na lan tirna buaina chuakin pungkhom te chuan police te chu lungle puak thei thil mangin an tonga mi pui pungkhom te hnodar na an water cannon te an mangbok covid kho kherna du lo na a khwa le chimlama khopui dangte a polan tirani a hrileng wanga khar khipna hnoya football match ni khelpo mi pui te hian an ti boizui bok zirtop ni liamta khan Rotterdam a Norway hotna buaina na sa taka chuak to a pungkhom te hnodar nan police ten silayan metpok hiala mi pathum hliamin pungkhom zinga tel mi somnga pakhat chuman an ni Justice Minister Fred Grasper House chuan buaina thlen tu te adem thu soin Rotterdam a buaina chok chuaka police officer police le firefighter te beile tu te chu an ngeiom tak zatani ti in lung oilo na lan tir turin mi pui te chuan dikna an naya ma se Rotterdam a thil thanda ne ro poi khoina lian takani ati heti lai hian police te silai me po chungchang hi chui chian ani bokang Netherlands a hian rikayan puna wangin Karliam ta atang khan kar thum chunga tan khwa khirna siamani a ma se heti chung hian ni tina rikai thar zat chu ala pungzela hei wang hian sarkar chuan khwa khirna khauzok siama tuma covid vaccine la lo te chu punkhom na le mun then khata an kal khap sakna tur dan siama tum boka hei hi du lawin mi puite hian lung oilo na hian lan tira Prime Minister Mark Rutte an vaccine la lo te thliar thana tumna chu an do dal ti an soi dahak police te chuan Norway hotu ten an beina police officer panga an hliam ti soin damlo phurtu ambulance po pungkhom te hian lungin an tong bok ni a soi ani heti lai hian Austria ram chuan COVID-19 hrikayan punzela wangin voin November ni somni pani atangin rampuma complete lockdown an kalpui don hun engamo chen huwa Europe ramzinga complete lockdown puang le masaber turan ni Chancellor Alexander Schallenberg chuan sarkar malak na chu thlop turin mi puite nge na ni somni chung chu midang nen in po lawa tur le Christmas boruak thatak an nei theina tura theitop chua turin angen complete lockdown hi voina tangin ni som chung o turati photania ma se hemi chung hian rikai thar hian zia omlama pan lo chuan ni som dang po sayani le ang sarkar chuan nakum February thla atang chuan puitling chin covid vaccine lak nge na tur thupek siama tumboka tuna hian Europe ramzinga covid vaccine la tlem na berzinga telin vaccine la theizinga doskima la hi za asomruk paruk vel chawan lani Schallenberg chuan hrileng tholi na emo a thodang emo a thlen belzel kan du lova nakuma hian hetiang thil hi soizuya ngai le kan du lo ti in lockdown puana ni chungchang a soifia anram mi puite vaccine la du lo tam takan omchu poyati thu soin hetianga khwa kherna khau tak siama mala ka ngai chu hre ompo ti hle ti soibok ole khati jong khani le phot mai te se